बर्तमान पुरी स्टेशन रे अच्छी बाहर को जावाक बाहर किंतु वर्षा जोर लगी बाहर को जापार से भावुँ भोक होलानी खाईनी जाऊँ आग भिडियो रे होटेल रे खाई तार रेटा कही नी कि बर्तमान रेटा कही थाली हूँ 110 टका स्टेशन भितर होटेल टी अच्छी आप चाहिए खाईपारे 110 टका टिफिन मिल चाह सब मिलती कि रेट टी अधिक अच्छे बर्तमान बाहर को बाहर ये पछपटे देखो एपटे भारी प्लाटफर्म नंबर 8 नंबर ये लास्ट पटे एपटे आसे पछपटे देखा सेपटे एपटे बाहर बाहरी बर्तमान पुरी स्टेशन रु बाहर को बाहर किंतु भितर केबे ऑटो बुकिंग करेंगे कारण अधिक पैसा नौ बाहर को आसिए आप ऑटो बोटो बुकिंग करेंगे ना तो शेयर ऑटो जाऊ 20 टाँग 25 टाँग रुपये ने आप जापर टिके आग को आसे मिस टिके आगे आसे यहाँ हूँ रोडटा मेन रोड रे जापर चलतु आम जा देखा कौटी ऑटो मिलती कौन ऑटो ऑटो बुकिंग करने आसली प्रथम कहला 100 टका नब बोली कहला पूरी बड़दाण्ड बाहर छाड़िया किंतु ना 100 टका दे जापर मिसिक किए जी जब ता सहित मिसिक जी बोली 20-30 टका जब हम देखते कहू वो आस 30 टका दिव बस बोली कहले आपड़ सेमती सबुथ बार्गिंग करेंगे जदि आप रेट कमी पारे ना सब रेट अधिक पैसा नौ सब जगह बर्तमान मो ऑटो बस चलतु ये ऑटो जा समय किसी भ्यू आपण मैंने देखिपर बर्तमान पूरी पहुँचे गोटे ऑटो भड़ा कर 30 टका भड़ा यहाँ पूरी बड़दाण्ड पाक छाड़िया तो आगु कौन कौन है देखिए बर्तमान पूरी दाण्ड रे आमर ऑटोटी जाऊँगी देखु बड़ दाण्ड रे गाड़ी जाऊँगी आप बाहर दृश्य देखिपारे रास्ता साइड रो वर्षा वर्षा बर्तमान छाड़ी टी से बाहर को बाहर ना जोर रे वर्षा होता पूरा देखो पूरा रोड रे भी पानी टिके जमी रही बर्तमान पर्यंत एठू प्राय 2 किलोमीटर हम बोधे बड़ दाण्डा खाली मुझे ऑटो जाइए बर्तमान पुरी रे अच्छी देखो बाजार कलकत्ता आप पूरी बड़दाण्डर दृश्य देखु जगन्नाथ मंदिर बाहर पटू किंतु भीतर को मोबाइल एलाउ नहीं से बाहर रही वीडियोटी बनाऊँ मु बर्तमान दर्शन करी बाहर को बाहरी आसी आ भीतर कौन रहस्य हो प्रथम आपको कहीदे जदि आप जी प्रथम प्रथम 22 पाँच बाट जो जी जदि आप पैसा पत्र दिया निया कर भितर महापुर दर्शन बेसी समय दर्शन कर बहुत लोग से देखिए ब्राह्मण मैंने पैसा किए 500 किए 200 टका देवे जदि ताले बेसी समय से जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने समय अधिक समय रोच आउ जो लक्ष्मी मंदिर अच्छी जो लक्ष्मी मंदिर अच्छी से पाखे देखिए जड़े 500 टका देला 2-3 जन देले 500 देले अधिक समय मंदिर पाखक पूरा प्रभु लक्ष्मी मंदिर पाखक पूरा नहीं देखे आणुंट कि जे पैसा न दे पाला से लाइन पटे जमी जा बुलिकी जा देखा कथा देखिपारे कि पैसा देले प्राय ये सबकि करें भितर आदि आप जाऊँच देखापी पूरी ये देखो शूटिंग चलती जगन्नाथ न्यूज चैनल ये सब 7 बेले लाइव चलता ये सब शूटिंग चलती जदि आप टीवी आसपे देते कैमेरा आगपटे जा ठिया रे आप घर मान कहे 7 बेले देखते बोली कहे आईटा लाइन लगे पड़े जब टीवी आसपे जब किसी आप कहवाई निजे चाहते आप से लाइन लगे पड़े से लाइन लगी था 10 लोग 15 लोग सब जमा ही था लाइन लगे जड़े जड़े आसिक कहींपे आप भाग्य भल थे आप आसीपारे टीवी ना आसीपारे किंतु जदि कैमेरा आगे जा ठिया रे जो कहते कथबार्ता होते पछपटे ठिया रही आप टीवी देखिपारे ना आप यूट्यूब सर्च कर आप निजे निजे देखिपारे चाहतु ये देखो बर्तमान कौन हो बाहर मुझे वीडियो शूट कर बाहर दृश्य एत वर्षार लोकंर भिड़ कम नहीं बहुत भिड़ हो जदि पूरी जाइए खजा निश्चय खाई आ घर को धरिक आनी कारण ये खजा सब बड़ फेमस ये ठीक ठीक मिलूँ आ कौटी मत कहीं एत टेस्ट आर लगुनि कौटी भी खाइले खजा टे देखो खजा केमती सजाई बर्तमान
ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମର ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଠିକ୍ କରିନି, ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯିବି, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ତାପରେ ରୁମ୍ କଥା ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆପଣ ଟିକେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାଗାରେ। ଗୋଡ଼ ହାତ କାଟିଲା, ସକାଳରୁ ପୁରା ଯାଇଛି, ସକାଳୁ 5ଟାରୁ ଯାଇକି ବସିଛି। ଆମ ଘରୁ ସକାଳୁ 5ଟା ବେଳୁ ବାହାରିଛି, ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଇଛି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ବେଶୀ ମିଳିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା। ଏଇଠି ରୁଟି କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରୁଟି କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଜାଣିନି, 2ଟା ରୁଟି ଖାଇଲି 20 ଟଙ୍କା ନେଲା। 2ଟା ରୁଟି 20 ଟଙ୍କା। ରୁଟିଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କେବେ ଗଲେ ଦେଖିବେ। ରୁଟି ବୋଧେ 5 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, ଡାଲି ସହିତ ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ହେଉଥିବ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। 2ଟା ରୁଟି ଖାଇଲି ଆଉ ଡାଲମା ଦେଲେ 20 ଟଙ୍କା ନେଲେ 2ଟା ରୁଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି କେତେ ବନା ହେଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ବନା ହେଉଛି। ଆମର ଘର ମାନଙ୍କରେ କଲେ କାହିଁ ଏମିତି ହଉନି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ରୁଟିଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୁମ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଛି। ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ରୁମ୍ ଖୋଜି ପଚାରିଛି। ରେଟ୍ କିଏ 600, କିଏ 700, କିଏ 1000 ଏମିତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣେ କହିଲା 300 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ରୁମ୍ ମିଳିଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, 1.5 କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲାନି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ହେଲାନି ଆଗକୁ ଆସିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ମାର୍କେଟର ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି। ପରିବା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ, ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଇଛି ପରିବା ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଗଲେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାର୍ଗିଂ କରିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ। ରୁମ୍ ଦେଖିବେ, ନହେଲେ କିଏ 1000 800 କହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରେଟ୍ କମେଇ ପାରିବେ ମଧ୍ୟ, କହିବେ 200 400 ଯଦି ମାଗିବେ ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟା ନେଇଛି 400 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖିବି ରୁମ୍ର କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ମାର୍କେଟ ରାତିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଅଛି ପରିବା ମାର୍କେଟରେ। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଉଛି ତଥାପି ଭିଡ଼ କମ୍ ନୁହଁ। এইটি ମୁଁ ରୁମ୍ କଥା ହେଇଛି, HR ଲଜରେ ମୁଁ ରୁମ୍ ଦେଖିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ରୁମ୍ର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିସେପସନ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବା, ତାପରେ ଭିତରୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ଟା ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଗରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆଗକୁ ରୁମ୍ ଖୋଜୁଥିଲି ଆଉ କେଉଁଠି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି 2 ଜଣ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ, ପଇସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ କମ୍ ପଡ଼ିବ। କାରଣ 400 ଟଙ୍କା ରୁମ୍ ଯଦି 200 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କଲେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଇଥିବାରୁ ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଅଧିକ ମୋତେ ଲାଗିଲା 400 ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବହୁତ 3 ତାଲା ଉପରେ ପୁରା ହେଇଥିଲା ରୁମ୍ଟା। ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଦିନ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏଠି ପିଇବା ପାଣି ପିଇପାରିବେ, କପଡ଼ା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରୁମ୍ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ରୁମ୍ ନମ୍ବର 5। ଖୋଲା ଭିତର ଦୃଶ୍ୟଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରୁମ୍ ଭିତର ଡବଲ ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି, ଟିଭିର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି, ଚେୟାର ମଧ୍ୟ, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ସଫା ତ ଭଲ ଅଛି, ରୁମ୍ ଚଳିବ। ମଶା ଚୋବେଇବନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି, ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 400 ଟଙ୍କା, 400 ଟଙ୍କାରେ ରୁମ୍ଟି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଶେଷ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରୀର ପୁରା ଦେଖେଇବି। ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଯିବେ ତା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଆଉ ସମୁଦ୍ରଠୁ କେମିତି, ବିଚ୍ ଟୁ କେମିତି ଷ୍ଟେସନ ଯିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଏ, ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।